Assalamu alaikum. Dostlar, bugün 16 yanvar 2022 жыл oldu. Апта күнүнө жекшемби. Воскресенье күнү болот. Сокулук мал базарындабыз. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Достар, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийда калтырасыздар. Жакпаса дизлайк басасыздар. Видеодо ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайм. Бу жерде соода болуп атат. Азыр тартабыз, мынакта алынганын көргөзөйүн биринчи. Assalamu alaikum aka. Qanchadan bo'ldi shof bular? 34,5dan. 34,5 bari urg'ach a? Mana, urg'ach torpoqdir. Bir yaş bol elek a bular? Bol elek. 1 2 3 4 5 6 7 bosh. 34,5dan alınıptır bular. Tak, biz dalga kettik, sodan tartayık var. Ысык жерлерин, кайнаган жерлерин. Макул. Так. Onu көргөзөйүкчү. Кайсы соода болуп атат? Оба. Буларда жүрөк жумшак да. Кайсылар соода болуп атат? Ya bunu koya turmadın o şeyden ne? Sooda kızıp kaldı ne? Тартайын да кызган кайнаган жер. 94'e gitti inim. 94 болду. Эки. Эркек букалар, а? Эркек букалар. Kaçtan attasın? 94. 11-12 11 1 жаш айлык торпоктор, 11 айлык 1 жаш торпоктор, эркек экен. Ушундай соода. Так, маягын көргөзөкчү. Алынгандарын издеп таап тартабыз. Assalamu alaikum. Кимдики экен шеф булар? Бу канча экен бул бука? Канча сурап атасыздар? 250 миң. Машина менен бирдей болуп турат. Bunun yaşı kanday? 2,5 yaş. Parodası? Alato. Buna 250 ming deydi. Boyu 1,60 çıkıp kalatı. Bu bazar suradı mı eken? Bazar 220? 220 berip durma. 250 ming so'mlik buqa. Ama o bıçaklar kançadan? 55. Bazar alamı dedi. 55 ming. Buların yaşları kanday bolot? 100 yaşlıklar ha? 1 yaşlıklar ha? 8 aylık. 8 aylıklar. Mesni var orada. Bular mesni. Жақсы satыңыз. Biz dәлжәкет чоң буқалар тартабыз bu жақтан. Bu жақтан алынгандарын издейбиз эми. Так. 250 minglik buqa mına. Bayka bular alındı kimdiki? Sizlerke emas mı? Tak, bu yerden alınganlar көргөзөйүк. Qanchadan болуп турушулар? 31. 31. Erkekler ha? 31 ming. 31'den aldık. Buna. Şu torpoqtor. 31. Assalamu alaikum. Sizlerki emas mı? Bularçı? Qaysı? Taksisizler. Sayak bazarda uylarını sattı. Sayak bazarda uydu sattı. Bu kimdik eken bilbeyizler sen de var. Evet. 100 ming. Uy 100 ming alındı ha. 35'ten aldım. Taylar 35'ten. Uy 100 mingge alındır. Kayış kalam. Bazar alamı degen. Dostlar, mına ушундай цена бүгүн. Молодец. Бияқта алынгандар кайсылар бар экен да? Не бар экен бияқта? Кой торпок экен. Бияқта көрөйүкчү, алынгандар издеп. Так, мына. О, уйду тартайык алынды. Assalamu alaikum. Сиздерки? Канча болду? İkinci tutunda 32 bergen. Экинчи туутта 32 берген. Hazır 7,5 ay boz. Hazır 40 lirada. Ya bu 35 ile Азыр 7,5 айлык бооз экен. çeklerinde gösterip koysam. Bunu aldыңызбы, сатып атасызбы? Men bunu bazardan berişti, berberdim. Үйдөн эле сатайын деп атам. Ha, үйдөн сатайын дейсиз ба? 7,5 айлык бооз эт мына. Порода швец, а була? Чистокровный швец. Жақсы. Қанша сұрап аттың дедіңіз? Болған бағасы 165 болады. Бола тұрған бағасы магазинский 165. Базардан 158 берді, берген жоқпын, мал мештеген жылдар берді. Жақсы.
Номер беріңіз анда. Ошқа номерді берейін, 0700 0700 67 67 04 04 77. Ушул номерге чаласыздар, караңыздар, ушул швец уй сатылады экен. Жакшы аласыздар. Номер айттым. Чаласыздар. Чыга албай атат го. Так, мыналарды сурайыкчы. Алынган окшойт. Бул кунажындар кимдики? Kulaçlar alındı. Канчадан болду экен? Belki 49 alındı. Бул 49, наркысы. Бул уй 67 миң болуптур. Бул 49. Жакшы, мына букачы бука. 63 bin, 64 bin. 64 миңге алынды мына. Бул жаш кандай экен? Бир жаш. 64 миң болуптур. Бучок. Алынгандар тарта берет. Bu uylar kimdiki şef? Sizlerki? Al bunu alarça. Ancadan boldu eken? Şu Bilbeyüzet Bayditil. Ancadan bolgan. Men 250 berim. Kunajını sıraş. Bayga kunajın kança aldı? 68 ming boldu turna. Semiz kunajın eken. O kunajın kança oldu eken. Sizler kemesi bak ya o. O kimdiki kunajın? Sizlerki kayısı? Bular kançadan boldu? Çok. 67 ming. Bular jaşları kanday? Sizler taxtan geldinizler. Buyaktan mı, Oş'tan mı, Özbekistan'a geldinizler. Oş'tan Buçok'a geldinizler da. 67'den aldınızlar şunu. Kaçan gitti aka? Жақсы. 67'den oldu. 67 mına Buçoklar. Bular paltaraşkalar mı? Bir жарым жаштык букалар мына, тай букалар. 67'den. Тизилет бука. Так, assalamualaikum. Sizdeki? 42. Birle baş mı? 42 ming. Bu bir yaş. Ey. Niye burada? Bir yaş bolle. Bu kança oldu aka? 7 aylık. Kançadaysiz? Kaç oldu? Ukmadım ben söyledim. Tak, ama bu çok doğru tartağız. Siz gelmez mi? 82 mingden alındı turuna. Allah buka. Bir жарым жаштык bukalar. 82'den gitti bular. Так. İkon bütün işte. Так, buna. Neyisi yok mu? Satarı? Var neyisi yok. Evet. Sizdeki? 80 mingden eken buna. Bazar ağlamı degen. Bular dağı da? Mo 300. 3'ü. 75'ten getirtir satıldı deydi. Bular paltaraşkalar ha? Paltaraşka buka. 75'ten getirtir. Alınganlar bizde tavuk takaya. Kança sıratas? 63. Bir yaş ha? Bir yaş buka. 63 ming. Так. Aqta az ғой. Бөгөн буқалар. Олар кімдікі? Тақсызсыздық емес пе? Олардың несі жоқ. Байқұшынша соға қанап кетті тұр. Бұл алындыға да ема бұла? Сіздікі байқа? Aldınız mı? Şöyle kanat turdaydı. Oğlardı kırayken. Çoğun bukalardı. Çoğun. Sonra bizi gelmez mi? Kança bu? Yok o 250.
45 bin var. Ekөө 255 bin. Булардын жаштары кандай? 2,5 yaşlar. 2,5 жаштар. Базар баа бердиби буларга? Берачат 245 bin. 245 bin ha? Так, 10 bin ойноп турат экен а? Жакшы. 255 bin. 245 bin берип тур экөөмө. Кара менен сарыга. Бул жерде бука коюп атат. Bir tartып коелук. Мына кунажын. Бул кунажындар кимдики экен ака? Satılıp kettir bilbeyim. Канчага кетти экен? 86'da. 86. Наркысы бучак бу кунажын? Көтөм кунажын. Баягы шереле деген порода эмес бул? Ангус da. Ангус бу. Şerali деген жоктун, şerele dedim. Kançadan dedi? Şarele. Bu 86'dan mı? 86'dan. Bunlar erkek edet da. Yok. Bunlar boğaz. Ha, boğaz mı? 86 binden satıldı kunacınlar. Boğaz kunacınlar. Tak, delse gittik. Nerede? Oğlar uyular eken. Alıngan jaktı karap көрөйүк эмдер. Дагы. O uyup koyup атат, секирип атат. Бул канчадан экен булар? Байкуш. Үйлөдү. Yaparına basalım desem yapar. Ақтан издейгем. Шеф, алынды бул. Канча oldu булар? Bilmem neyleri. Bu 72. Bu 72. Muz olsun benim bu. Muz olsun men. Al bular bilbeysiz. Bu boz bir cuma içinde tuydu. Bu da 72 oldu. Bul da 72. Ortadan bilbeysiz. Bu ortada var. Bilmem anı. Bakın aldı. Aa, жақсы. Рахмат. Дальше. Көрейік. Базар аламы деген. Так, о, чөптерді сұрайықшы. Қаншадан болды байка бұлар? Қаншадан болды? Ha, aldыңыздар mı? 38.500'den aldım. 38.500. Ha, bularda da aldınız mı? Bular kançadan oldu? Bunlar da 38.500. 38.500. 6-7 aylık bıçaklar ha bunlar. Buna şunday sene bugün. Bunday alsanızlar bular. İli şunday satıla turan bıçaklar olsa şunday bağlar. O. Bayka tay kança oldu eken tay? А? Продаю, сколько да? А за сколько просит? 61 сұрап тұр. Башқаша екен. Так, мына бұл құнажындар кімдікі? Жақсы құнажындар бар екен бұл жерде. Есі жоқ. Сіздікі емес пе? Aldım deydi. Benimki de ses жүгіріп келдім мен да. Так, ушундай баа достар. Құнажын 75 мың болып тұр. Достар, видеоны аяқтайбыз. Видео жақсыға лайкты басыңыздар. Сұрауларды комментарийде қалдырасыздар. Көрішкенше аман тұрыңыздар.